svaka cesta, što su rijeke zanimile, u boj kreće 16. Što to Balkan podrtava, zašto strijeti svaka cesta, u boj kreće 16. Kakav je to strašni plamen, što se nebo noću bije, to nebesko nije čudo, 16. vik ubije, kakav je to strašni plamen. 1000 dana u jednom ljudskom veku i nije toliko mnogo, ali kada se isto toliko dana, posebno noći, provede negdje u rovu branići svoju otadžbinu, onda je to zaista za svako poštovanje. A toliko je upravo trajao i još uvijek traje ratni put 16. krajiške motorizovane brigade, a kako kažu, najbolje među najboljima. Najbolje jedinice prvog krajiškog korpusa i jedna od najboljih u vojsci Republike Srpske. Iako je u ovom krvavom ratu postala slavna 16. Garava, koja je ovaj epitet zaslužila učestvujući i pobeđujući u mnogim bitkama, a postoji još od ranije. Naime, ovovremeni srpski heroji nastavljaju tradicije prve krajiške udarne proletarske brigade, a koja je formirana još u prošlom ratu 1942. godine nazivom 16. puk. 1985. godine ovaj puk prerasta u 16. brigadu, a taj naziv časno nosi i do današnjih dana. A ovaj rat, u kome su neprijatelji ostali isti, a promenili su se samo ljudi, 16. brigada je upravo se sprkila. Znači rova na južnom dijelu ovog 140. Ima onaj dole dio šume i na ivicu te šume gdje nema onaj naš, nije posio liniju, nego ćemo tu izaći, tu će izaći 2 čovjeka smatrati na 15-20 minuta gdje ima šta novo u odnosu na ono juče. Spuštamo se znači dole niže, onom brzinom, spuštamo se prema pruzi. Idemo u onu zadnju kuću, tu će nam biti zadnja ona smatračka kuća. Ovo smatračka tačka. Vraćamo se nazad, znači istim putem, bez problema. Čelni izviđači, Srda i Mijat i pičimo dole do koleta, do onog gdje Mare pozdravljaju se svima. Do kraja kanala, da. Gdje se Mare pozdravljaju se svima. Mijat, kanal 5, radimo ono kako smo radili do sada. Metak kucije, čuvaj se snajpera.